Ja sve razumem ovo, gospodine... Zindović. Da, Zindović. Razumem, shvatio sam sve. Samo... Malo mi je neobično to. Neobično je i da vam predsjednik opštine otme stan vašeg rođenog oca i proda ga za svoj račun. I to za debele pare, to vam ja tvrdim. Dolaze sa nalogom za iseljenje i čovekom iz kliničkog centra, sa trudnom ženom i autističnim detetom. Molim vas, izvinite, ko je čovjek to trudan? Ne mogu da povežem jednostavno. Koji dakle to hoće da adaptira u salon za masažu sa solarijumom. Da, već je dovodio majstore da gledaju. I maserke, boga. Miodraž. Dobro, šta vi hoćete u stvari? Predlažem vam da sklopimo posao. Kada milicija dođe da nas izbaci iz stana, mi ćemo biti unutra, ali iza pokvarenih blindiranih vrata. Pa što ne kažete odmah? Ne može. Ne može. Kako? Ne može, ko će da ih pokvari? Vaši ljudi kad ih budu instalirali. Ili će nam pokazati kako da to sami učimo. Ne može, takav je sistem, gospođo i gospodine Zindović. Ne može. A drugo, to je antireklama za firmu. Treće, nije fair prema miliciji. Milice, tata radi. Ne, to nije antireklama, to je prosto izvršenje naručenog posla. A i niko neće znati. Ako hoćete, mi ćemo sve svaliti na vašu konkurenciju, recimo one sa lavljom glavom. Ili one što reklamiraju brave otporne na kašikare. Kakve kašikare? Firma Delije. Delije, Liki. Videla sam da su dali čitulju jednom klijentu, kaže, reklamacije ne primamo, ali žao nam čoveka. Gospodine, firma, ne radi sa tom klijentelom iz čitulja. A nismo ni mi, hvala Bogu, nego nas nevolja naterala. Zar nikada nije bilo kvarova, mislim, da se vrata jednostavno zatvore i odbiju da se otvore? Kvarova je bilo, ali to je u prvoj seriji bilo. Da, kako da ne. A što im ne kažeš ono za skelete cele porodice zajedno sa kućnom pomoćnicom i papagajem, što ste našli kad ste provalili zid? Milice, tata radi. Mnogo gleda skupštinu i te svinjarije, pa... Što vi lepo ne obavestite javnost? Date priču u novina, Srbija nek misli. Milice. Pa sad ne znam da li je to baš za novine. Možda za pisma čitalaca. Ma kakva pisma čitalaca, to je za penzionere i bolesnu decu. Razmena lekova organa, razumete, to je mnogo krupnija stvar. Milice. Prvo organizujete konferenciju za štampu, naravno za svaku konfliktnu situaciju, pred centarima otvorena vrata. Milice. Evo, baš su juče bila moja dva druga iz odeljenja. Jel, što? Pa jedan dobio skeca iz fizike, misli da ga nastavnik mrzi. Milice. Zbog toga su držali konferenciju za štampu. Milice. Ne, da vam kažem, nisam baš siguran, mi smo više za mirovne pregovore, naravno i za blindiranih vrata. Da. A i novac nije problem, da. Vi ste za mirovne pregovore, a mi smo za ugled na tržištu. A što, pare nisu problem? Oprostite, šta je ovo? A to pridržava policu za knjige. Pa Miodraže, ovo je ozonsko međuglasje Katarine Anđelić, konceptualistkinja što je prošle godine pozvana na Bijenale u Amsterdam. Ali tada se nije moglo zbog sankcija, raspravljalo se o tome u Briselu, ali Grčka i Italija su podržale, ali alijansa. Da, alijansa, da. A vi ste vlasnik. Ja i to je na prodaju. Ozonsko međuglasje? Da, jedno i drugo. Miodraže, je li to moguće? Pa kupi svojoj Likici, kupi. Liki, kupio bi, ali... Ti mene ne voliš. Ti mene mrziš, ti moj ukus, izvinite, uopšte ne ceniš. Liki, pa cenim, jel ti čitam one eseje? Kupi svojoj Likici. Kupite Likici, Liki, kupio bi ti, ali gde ćeš to sada držiš kad nemamo stan? To možete da držite gde hoćete, vidite kakav je to materijal. To je zdravo, potpuno. Duše, ako bi vezali to i vrata kao vezan trgovina. Pare nisu problem. Još bolje. Evo ovako, vi ste pravi trgovac. Prodaću vam sve troje. I ozon, i među to, i vrata, ta iz prve serije. I to sve, ukupno što to može da košta.
simboličnih 3... Kupljeno. 5.000. Evo. Liki. A jeste vidjeli ono platno Meče gori u zori? Da, vi mora da poznajete umetnicu, a? Naravno, to je naša mama. Mama? Stvarno, baš... Mama, jeste. Pa Mija, draže. Pa dobro, Liki, ne mogu ja sad celodnevni pazar da potrošim za jedan dan. Evo, izvolite, ja ću odmah poslati interventnu ekipu i ona će vam ugraditi te vrate koje smo se dogovorili, a molim vas lepo, nemojte vi da se zaključate odmah. Ekipa će da vam kaže tačno kako treba to da uradite, da ne bi ostali, razumete? Vrlo ste ljubazni. Evo, izvolite. Pa ništa, znate kako se kaže, paranje smrti. Milice... Pozdravite gospođu mamu. Izvolite. Velika umetnica. Da. Hvala lepo. Doviđenja. Doviđenja. Mogu sam i ovo da im uvalim.